Akakiiko k'abashuubuzi omuri Mbarara beebembirwe chairman w'abashuubuzi Mwijika Simon Says babugiine Presidential CEO Forum okutebeekanisa okureeta akakwata hagati ya gavumenti hamwe n'abashuubuzi omu kutunguura eby'entaasya. Mwijika naagira ngu enteekateeka egi neekwetabwamu ab'amakorro, abahingi, abashuubuzi okworeka ebi barikukora omuri Ankole kandi niguza kuba omurundi gw'okubanza okutaayayisa omworeko ogu omuri Mbarara City. Abakuru ba departments, ministers, heads of departments, heads of agencies bona kuruga omu ihanga ryona baba bari omuri Mbarara bija kuba bari omuri Mbarara 2015. So n'ekintu ky'amaani munonga ekitukuza kugira omu myaka mukaaga eri basiitayisya nibwo kuza kuba omurundi gw'okubanza kusitinga ekintu eki kandi kuza kuba tuteekateeka ngu kiza kuba kirungi munonga kandi nshaba nangu ninyeta ab'ebyokwerinda departments ziri omu zoona ngu mwije. Enteekateeka egi omuri Mbarara egendereire kwongera kukora aha bizibu by'abashuubuzi bakubugana bakushohoza ebintu byabo aheeru y'ihanga. Omu kusatifayinga nikyo nikimanyisa ngu ekitongole kuyamba abakukora eby'emikono ebyo kandi tugire ngu bari omu agro-processing kugira ngu ekintu kye bakikebere bakisye aha mutindo ogw'okugira ngu hati nikibaasa kuza aheeru. Oshanga obumwe twagira mu challenges omu delays, oshanga obumwe batwendaho esente zitine munonga kuba bari mu startups, ezo nizo challenges. Ekindi abantu nooza ku-exportinga aheeru hati bakushaba consignment. Mwijika naashoborera ngu enteekateeka egi egendereire kuhwera abashuubuzi kutunguura eby'entaasya byabo kugendera aha mutindo. Tubakegire oku bakubaasa kutandika mpora bakatunguura innovations zaabo abakaruga bakazisya aha mutindo gwenyini ogushemereire kuba nizenda kuza aheeru. Ekyo kiri omu kintu kya mindset yaabo tekabire too much focused aha kutwara ebintu aheeru ahakuba obumwe nibareebana n'ahari kare nibakitunduraho ebintu kandi ekyamazima ngu abari omu sector egi ya variation tibiine ebintu bidibire togakora ebintu hainu hiine ekyo aringireho variye bikidibire. So nibakibiihwabihwa obusente bukye obu bariyo nibakoraho kare kandi obumwe kibareetera kyadinayinga kyabaremesa okugira omwete gw'okugira ngu batware ebintu aheeru. Okurugirira ahari chairman w'abashuubuzi ebintu ebingi ebirikukorwa omuri Uganda nibishuburwa omu mwanya nigwo gumwe ekireetiire babiguza sente nkye. N'ekintu kitaboniire ningashi n'ekintu kitari kyentunguka washanga ngu turikukora nitubiguzaho kare mbwenu nitubiguriza omu tukatwara aheeru. Ekyokubanza nikiba nikimanyisa nituguza ebintu aha sente nkye. Waza comparinga hariho ebintu ebi turikwiha aheeru nka spices tuteeka omuri za chai noreeba nk'akacupa kamwe karagura akashiringi $1,700 konka okiza kushanga kakozirwe nk'omu mwani ibyo gutuhingira aha oshanga kakozire nk'omuri za tamariki ezi tukubaasa kuba tuhingira aha. Hati nikiba nikimanyisa ngu twaba tutarikuguza aheeru turaguma turya besente nkye. Enteekateeka egi ya Presidential CEO Forum egendereire kutunguura okushuburira aheeru y'ihanga ebintu ebirikukorwa omu Uganda. Gashakwa Susan ari n'omukisa na Naomi Namara aha bwa Tayari West.